serious. Emndenini kunalo aunti longathathwa serious. Emndenini kunalo bhuti lomkhulu lothathwa serious ukuthi nabo malume nabo aunti bamhlonipha. Kufuna utibude ukuthi kwentiwa yini ukuthi kube njalo. Emndenini bhuti kunebantu bokuthi uma bangekho tindvo ngathi adihambi kahle. Kunebantu bokuthi uma bangekho tindvo ngathi adihlangani. Yonke lento le yentiwa yini? Kunalento labathi esintwini bathi ligama liyasetshentelwa. As long as ungalisebenteli ligama lakho, khohlwa ukuthi uye ube ngumuntu bantu labakuthatha serious empilweni. Icala ngaphakathi emndenini wakho. Kunebantu namhla bhuti labahleli bathi mina la ekhaya bangihloniphi uma ngeage kuphela ukuthi mthaya. Yini lenye loyendako emndenini wakho? Ubenefita ini umndeni wakho ngekuba khona kwakho kuze wena bakuhloniphe. So unfortunately umhlaba awumrecognize umuntu longaphumeleli. Wonke umuntu lokukhulunywa ngaye namhla kukhulunywa ngaye ngoba uke wenda into lethile. So namhla ekseni sikhuthata wonke umuntu ukuthi asisukumeni sisebende, not just kusebenda kodwa sisebende matima. Yes sir. Uma empilweni ufuna kuba neluck, ayikho indvo lomane uyende nje ibese yaphu iluck, indvo ledonsa iluck emntwini namunye ngamunye usebenta matima. I-blessing. Wonke umuntu namhlanje simbonayo sithi lo muntu lo unenhlanhla usebente ematima ngoba inhlanhla imlocate umuntu lolele. Akekho umuntu lo wake wavuka waba netindvo just ngobulala kakhulu. Akekho umuntu wake wavuka waba netindvo ngoba ucomplaina kakhulu. Akekho umuntu lo walala wavuka waba netindvo ngoba yena unema reasons why angeke asebente ematima. Yes sir. Unfortunately ke sine generation lene great appetite yetindvo leti wrong. La emangweni la siphila khona bhuti kunema library. Ikhona i-library legcwala kundlula ithaveli yangakini. Ayikho. Jesus. Ayikho ngisho i-youth center legcwala kundlula ithaveli yangakini. Why? It's because bantu labasha namhla bane appetite, a great appetite yetindvo leti wrong. Kungako namhla batholakala la bakhona khona. So indvo lengingayisho kuwo wonke umuntu lokhona namhla ukuthi you can never trade anything for ukuthi uphumelele ngaphandle kokuthi usebenze. Yes sir. Kunebantwana namhla labahleli emakhaya bahleli nebatali labathi mina umntwana nami ngimendela konke. Babe babulala abantwana ba proud kokuthi bababulala abantwana. Bantwana labendelwa konke imajority yabo they don't end well. Bantwana labendelwa konke ngisho namhla kunebantwana babhali exam bendelwa konke emakhaya ka grade 12. Next year uye varsity. Kunemntwana emfana lotofika hlalisana evarsity just because ekhaya bamendela konke and nakafika evarsity ufuna athole umuntu latomendela konke. Kunebantwana namhla labathi kokuthi tindvo titamelula. Kunebantwana abolahlekelwa ilakhi yabo nabafika evarsity because they will chase bantu labatobapha imali. Unfortunately lo mhlaba lesiphila kuwo bhuti kunebantu bokuthi nanome tindvo tendeka njani empilweni yabo kunebantu labahamba bafuna tinhlanhla tebantu ngekubapha imali. And wena umuntu okhula ungilomuntu lo believela ukuthi wena udeserve kuphiwa umukele. You might trade inhlanhla empilo yakho yonke ungaphinzi into tekulungela empilweni ngoba wena uditshela ukuthi wena there's someone that will just come from somewhere etekutopha wena imali just for free. Akekho umuntu lovuka yosebenta asebentele kupha umuntu imali. Akekho umuntu lo wenda libhizinisi aliqale phansi matima aliqalele ukuthi naselenda imali utothatha imali hamba phakisa abantu. So bantu ababe especially bantu labasha sithi vula intingcondo yonke into isebentelwa matima. Akekho umuntu labake bamskema asebenta matima. Bantu labaskemwako ngilabantu labanemcondo ukuthi somewhere somehow into okufuna tendeke malula.
bantu laba skemako ngilabantu labatitshela ukuthi kunemali lendeka overnight uvuke uyimillionaire. Bantu laba skema labantu labatoskenywa kulo December, bantu lababhilivela ukuthi you can work the entire year ungendi lutho ngemali yakho, but kube nemuntu otohlangana naye akutshele ukuthi unganginika le mali lena within a space of 7 days I will triple it. Ngibo bantu labatoskemeka namhla. Konke lesikushoko ukuthi wonke umuntu lophilako emhlabeni. That's why ngicale ngekuthini akekho umuntu lophilako nyalo emhlabeni lo special kundlula Adam. Adam wabunjwa uNkulunkulu waphefumulelwa uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wambeka ensimini. Wambeka ukuthi asebenze. Akazange Adam wabekwa e-guest house, akazange Adam wabekwa ehotela, akazange Adam wabekwa ubumnanzini kodwa wabekwa kuphi? Wabekwa ensimini. Waphinza wanikwa nemithetho ukuthi lapha ensimini kufuna ende njani, kufuna sebenze anakekele konke lokukhona ensimini. Who are you namhla ucabanga ukuthi wena ungcono kuna Adam? You don't deserve to work hard. Sure. How close are you to God namhla ukuthi wena ungacabanga ukuthi wena you don't deserve to work hard? Kube Adam wabekwa ensimini. All we are saying namhla ukuthi bantu labasha funzani nisesesikolweni, nisema university, nisema colleges. Imfundo ayimvaleli umuntu ukuthi ende anything empilweni. True. Kodwa kungafunzi kuyamvalela umuntu ukuthi ende some of the things empilweni. Yes sir. So siyarecommenda ukuthi bantu labasha abasebende matima. Into loyisebendela matima uyakhona kuyiprotect. Yes. Into loyisebendela matima uyakhona kuyicabangela. Into loyisebendela matima uyakhona kuyisustain for a certain period ngoba uyathi ukuthi akusilula ukuthi uyithole. Kodwa into letamelula kumelula ukuthi nawe uyimisuse. Bangaki bantu lesibatiko labathola imali temafa namhla sibakhomba ngenhloko ukuthi lo wake wathola imali. Bangaki bantu labake bathola imali akarafu namhla lesibakhomba ngetinhloko ukuthi phela lo wake wathola amamiliyoni. Why? It's because into lendeka overnight iyawubulala umqondo nangabe lo mqondo leyo ungayisebenzeli. So all we are saying namhla ekseni ukuthi sicela ukuthi bantu ba understand ukuthi easy and success are a big enemies. Uma ucabanga ukuthi kunento leta lula lekuyise empumelelweni, hayi uphile emhlabeni lo wrong. Uma ucabanga ukuthi wena la mhlabeni u deserve into ukuthi tite melula ngesakhiwo sakho, noma ucabanga ukuthi tindwe titota malula ngosibongo sakho, noma ucabanga ukuthi tindwe titota malula empilweni ngoba wena watana nebantu labathile, uphila emhlabeni lo wrong. La siphila emhlabeni la usebentela ligama lakho khona. La siphila emhlabeni la usebentela tindwo khona. La siphila emhlabeni la usebentela izulu khona. Yes. So yonke into la mhlabeni siyayisebentela. If you are not prepared to work hard, just know ukuthi hard work is waiting for you in the future. 20 minutes before 11 o'clock, sijike titolo siyabuya mfambeni.